Gilit thing na chana lo thlir thin tu te chi bai ule chil chungchang e ka soi to a video ka da to a chil chungchang chil tangkai na te le chil na tho te chil hi kan taksatan le ka chung le pungpui le tiang tan te tangkai em a amai ro chu chil tam lu tuk le chil nga lu tuk po hi tha chuang lova chil tam le chil nga lu tuk te hi mi nat na lan chu na te po lo ni dei the ni ole zona pakhat a oma mi pakhat min zota a chil hi ka nga a hemi ka kam sira te chil chak tur hi a om reng maya hemi tong le zai don te po hianin a boi thla thin khop mai chil hi lo ho reng maya khong ai mi tam pui te ole he zona hi theyang angin chan tum te ang chil nga chi hi an om ve ni te pona langa nat na le thil sang wangin chil atamin chil a ho tam theya hemi hrokna le vung kan ti mai pharyngitis wangte hemi tonsil vung le na wangte in hemi ka chunga tanga thil ti chhuwa amuangin a har sa thei bok ani chuan chil tam chan tlang pui than soila ui a se nat na kan ti mai hemi rabies wangin chil tam theya hemi rabies ero thil nat na wang tak mai ani a pellagra antimaya hemi vitamin B3 niacin tlak cham wangin ka chunga chil atam theya pellagra hemi vitamin C B3 tlak cham na hi lan chodan thlang dang te chu chil tam ba ka kothalo te hemi vun thak bol le vual te abi takin ni em na lai bi ka thian om du bi ka in thuak chak lo hemi rul ru buai le vai wang te ponin hom thei ani chuan ai ba ka hianin pumpuya thur tam kan ti mai acidity kan ti wang te chokong long GERD kan ti wang te pon chil tam theya chuan pumpui chak lo na chi khat gastroparesis an ti a hei wang hian chil atam theya gastroparesis hemi nat na hi chu om zia chu hemi kan pumpui ti rhol hi a chemuanga puma cho akal muanga puma cho a omreya hei hi gastroparesis an ti a pumpui zeng ti te boila adik thei thawang chu alan chuadan tlang pui chu hemi choi tuilo na te oma puman no deuh ul puar deuh ul ten an oma tlem te po isela an puar nga lam maya an puma no deuh ul thina hei hianin chopai toi ati chak lova tin pumna te luak le luak chuak te khaka siam the kha tuda kan soi gastroparesis lan chodan pakhat ani so naw pai lain chila tam theya hei hi chu naw ne nuwa are vela mai thin starch etam wangin chila tam the boka starch hi hemi carbohydrates ti khat ani hemi alu te bu fai te changtho pe tiang te na pai tama ril lam natna ti anxiety wangte hian chil te poi ho tam thei boka ron ril bo natna pancreatitis an ti te thin natna rang wangte hemi le ka chunga pan te hemi hange te mo hana ti wang ta pon chila tamin chila ho thei bokani ron dam doi then khat le tur wang ta pon chil atam thei boka hemi clonazepam te pilocarpine wang ta pon chila tam theya chuan mercury poison wangin chila tam thei bokani iron kolna hi om chana zir ani bera ni chita kan suyang khan vitamin B3 tlak cham wang te ni chuan vitamin B3 te po anga ka chung pan wang te lo ni the boka tianga te chuanin ka chung en kol kha nga in entira tes ngai ni te po athanga chuan en kol na then khat hi an soi ela scopolamine patch anti hei hi hemi beng nung vela hianin abel mai theya hei hianin chil ho tam tur hi aveng thei boka amaira chu hian side effect te po nei ti hria ila tin ka chung von thiang lim te po kha poimo bok nga
chuan hei baka hianin enge thing fang hma juice te chuan grape dum tui ang chi te so thing ei te pawh hi a tha ve a damdawi pakhat le chu ami tip tailin an ti a hei hi depression damdawi ani amai ro chu khami chil ho tam tur kha aveng ve theya 10 milligram hi nikata voi thum ei tur ni tlang puya chuan no triptylin hei pawh hi depression damdawi ti tho chil ho tam tur veng the ani 10 milligram atanga 20 milligram hi zamut dona ei thin ani tlang puya chuanin glycopyrrolate an ti a hei hi 1 milligram atanga 2 milligram hi dark ali dana ei tur ani tlang puya ni kha damdawi kan soi thei te ni amai ro chu damdawi te hian side effect an nei theya mani du thu lo ei rungot lovin doctor ro ni la apoimo ang